Power, o lema do Ministério Público lobira para automobilista não percurar sempre. Para ding ng auto ng ting ng rijbewijs válido, ng prueba de seguro actualizar, prueba kung ng auto está gekeur e kung ng belasting está cancela. Esta é nummerplaat e auto. Den caso que você não cumpre well, está recomendado para botar debit card que você também tem auto. De manejo novo do Ministério Público, não está esse processo de pago mais fácil para o cidadão. Em vez de guardar para botar chega a casa, a polícia lo donava uma multa e que é uma mesura ribaje. Da queda na cidadão é hora para decidir para vai pagar no Ministério Público ou se quer por pagar mesura também. Polícia não aceita a placa cash, pero lo corre den auto com uma machine de swipe. E a bota paga com o debit card e assuma que passa mesura riba conta de governo. De politie. Dus bij een verkeershandhaving, mensen die zeggen, nou ik heb nu een boete van 100 gulden gekregen, dan kunnen ze onmiddellijk of cash betalen of ze kunnen swipen. Weet de agent al het tarief van de boete? In beginsel weten zij het tarief van de boete. Wij willen niet dat de politie ter plekke geld in ontvangst neemt, de cash. Maar wij kunnen wel swipen, omdat dan het geld onmiddellijk afgestort wordt op de rekening van het land. Dus dat is de mogelijkheid voor de automobilist die ter plekke wil betalen. Die kan swipen. Daarnaast de CEA, als iemand veroordeeld is tot een geldboete, hij krijgt een aanmaning, betaalt toch niet, dan kan de CEA langskomen. Dan is er nog maar één kans om te betalen en anders moet men gewoon naar de KIA. Well, da nota eficiência mais pisana no Ministério Público no processo de cobramento de multa. Antes, da dura luna nang, e viaja hasta Bobobisa. Ano para que boot llega bukas via post. Well, hoje em dia, llega mesora e agora hasta oferecer para pagar polícia mês e multa via sistema móvel de pago via banco. Pero wapa botin placa de bobocar, sim. Senão, não tem problema.